Glumac Beogradskog dramskog pozorišta Ivan Tomić, ujedno i stand-up komičar, ima jednu neobičnu naviku da prepevava srpske narodne pesme na engleski jezik. Za nekoliko minuta čućemo kako to zvuči. Jezička mreža Verbalisti pripremila je novu letnju poslasticu. Vodimo vas na najveći jazz festival u regionu jugoistočne Evrope Nišvil, koji se održava od 16. do 19. avgusta. O festivalu danas za emisiju Speak Your Mind govori direktor Nišvila Ivan Blagojević. Verbalisti. Moja jezička mreža. Ivane, u kojem slučajevima ti najčešće koristiš strani jezik? Koristim ovako, u radnom slučaju. Prvo, moram kažem, jednu predstavu sam radio, predstave na srpskom, ali reditelj je bio Danac, tako da smo sve vreme komunicirali na engleskom, što je dakle bio neki poslovni slučaj. Međutim, koristim u još jednom slučaju, a to je kad prepevavam srpske pesme, pogotovo srpske narodne pesme ili srpske narodnjake na engleski. A to su, na primjer, prepevao sam Ajde idemo Rado, ajde idemo Dušo, ajde idemo Bela Rado, dole do Morave. To sam prepevao na engleskom. Kako to zvuči? Kako se to prepeva? To ide ovako. Let's go dear Daisy, let's go dear Daisy, let's go Daisy, Daisy, honey, down to Morava. I onda, to see dear Daisy, to see boat floating, boat is floating Daisy, and onda nisam znao kako krmar se kaže tada, ne znam ni sad u stvari kako se kaže to je pilot, to je u stvari pilot. Ali onda sam prepao, to see dear Daisy, boat is floating Daisy and the pilot speaking. I onda sam dao sebi slobodu za prepep, dakle ne udaj se Rado, još si dete mlado je na srpskom, ali na engleskom sam prepevao ovu Don't get married Daisy, you're still young and crazy. I onda tako prepevamo, pa smo prepevavali Cecu, Kukavica, Coward, didn't know that you were such a coward. I to je drugi slučaj kad koristim engleski jezik. Zašto ste prepevavali to za potrebe neke predstave ili ste... Ne, to smo prepevavali kasno noću posle puno alkohola. Zdravo, ja sam Ivan Tomić, pozdrav svim verbalistima, goodbye, arrivederci, auf Wiedersehen, see you later, alligator. Verbalisti. Moja jezička mreža. Želiš da unaprediš svoj engleski? Ali koliko često vežbaš engleski? Šta kažeš da učenje engleskog jezika pretvorimo u zabavu? I to svakog dana po nekoliko minuta. Predstavljamo English Attack. Nauči engleski uz pomoć interaktivnih video priloga, filmovi, TV serije, muzički spotovi, vesti i dokumentarci. Sve to na portalu English Attack. Rečnice u slikama. Igrice. Proveri šta si naučio kroz igru. Svakog dana čekaju vas novi sadržaji na portalu English Attack i šansa da pričate na engleskom sa starim prijateljima i da steknete novo prijateljstva. Komunicirajte, učestvujte i podelite svoje iskustva sa prijateljima. Poboljšajte svoj engleski, a mi ćemo vas nagraditi. Osvajate bedževe i poene i u isto vreme podižete nivo svog znanja. Za nove generacije, nov način učenja engleskog jezika. Filmovi, muzika, igrice, vesti. Sve je to English Attack. Verbalisti. Moja jezička mreža. Naučite strani jezik u društvenoj mreži Verbalisti. Pozovite 011 26 237 26 i Verbalisti će vas odvesti u najuglednije svetske koledže. Sa nama usavršavate znanje francuskog u Nici i Parizu, nemačkog u Berlinu, španskog u Madridu i Barceloni, a engleski verbalisti to rade u Londonu, Oxfordu i Cambridgeu. Postanite deo društvene mreže Verbalisti. Pozovite 011 26 237 26 i izaberite svoj jezik. I da, mi verbalisti smo i na Facebooku. Pridružite nam se.
Verbalisti. Moja jezička mreža. Ovog leta imat ćemo priliku da uživamo ponovo u muzici džez velikana u Nišu. Jezička mreža Verbalisti pripremila je novu letnju poslasticu. Vodimo vas na najveći džez festival u regionu jugoistočne Evrope, Nišvil, koji se održava od 16. do 19. avgusta. Na nekoliko bina postavljenih u prelepoj Niškoj tvrđavi odigraće se pravi letnji spektakl. Vidjet ćemo velike svetske zvezde i džezere poput sastava The Brand New Heaviers, Lydian Sound Orchestra, Lola Mehir Quartet, Get the Blessing i mnoge druge. Kako teku pripreme i kakva nas svirka očekuje, pitali smo prvog čoveka festivala Nišvil, Ivana Blagojevića. Ivane, dobar dan. Dobar dan vašim slušalcima. Ivane, u toku su pripreme za Nišvil Jazz Festival. Kako sve protiče? Mi sa nestrpljenjem ovde čekamo da dođemo na festival. Pa, pripreme su mesecima u toku, može se reći još od početka godine radimo, evo, poslednjih mesec dana da finiširamo i valjda ćemo uspeti da održimo onaj nivo koji svake godine Nišlija i Srbija može da očekuje od nas. Kažite mi, Ivane, kada su u pitanju headlineri, već postoje mnoge informacije u medijima ko će nastupati, ali evo iz prve ruke da kažemo ko će biti glavni gost Nišvila. Glavni naš headliner je publika i atmosfera festivala, tako da tu postoji gomila bendova po kojih treba doći koji su apsolutno nepoznati u ovom trenutku, a bit će u narednim godinama. Ali je prvi dan sa onog aspekta, tako reći, headlinera, pre svega čini mi se najjači u istoriji Nišvila. Nikad se nije desilo da imamo 4 ozbiljna velika benda segmentu klasične jazz muzike, što u ovom delu fuzije jazza sa drugim pravcima, i ja bih tu pomenuo jedan odličan italijanski bend koji je na nekoj liniji Mingus Big Banda, to je Lydian Sound Orchestra, a zatim fenomenalnog Jean-Luc Pontija koji godinama nije bio u Srbiji i prošle godine je bio na turneji sa Čikorijom i Student of Forever. Zatim je John Patitucci tu sa Brianom Bladeom i jednim sjajnim kvartetom, a OCBifa je neko ko je ostavljen za kraj te večeri kao prvi afroband koji je osvojio ovaj deo i Evrope i diskoteke tadašnje i vlasnik velikog Sunshine Day hita i tako. Tu je jedan brazilski band za kraj, a za otvaranje naravno Nišlija je Jazz Buka band koji je nastao iz jazz radionica, workshopova, to su klinci koji su ovako stasali kroz te naše radionice i muzičke škole i mislim da već zvuče ozbiljno. Nišvil je poznat po tome što ima običaj da promoviše jazz muziku ne samo u prestonici Juga Srbije, već i širom Srbije, a takođe ste poznati po tome što imate i nekoliko stage-eva koji su besplatni za publiku. Pa hoće li to biti i ove godine? Hoće, bit će i ove godine, znači počet će se dan ranije, bar jedan dan da održimo tu tradiciju koncerta u čast Šabana Beramovića na Keju, to je taj River Stage. Biće standardna 2 stage-a u ograđenom prostoru, biće taj open stage u Tvrđavi, do 16 bendova imati prilike da vide ovamo u glavnom programu, da pomenem da je 25 bendova. I bit će na centralnom trgu Matine stage gde će 12 bendova nastupiti. Tu postavljamo po prvi put jedan ozbiljan stage i polako ozbiljavamo tu priču i tehničkom smislu i po učesnicima, i da kažem da smo po prvi put ove godine rešili da radimo zvanični jam session. Dvorište Banovine će biti mesto do ponoći do ranih jutarnjih sati, svi oni koji sviraju na ovom velikom stage-u se spustiti dole i raditi to za svoju dušu. I da pomenem eto da radimo standardno Slovčin, Bojčinsku šumu, umesto 1-2 dana ove godine, i po prvi put 3 grada Juga Srbije najvjerojatnije Pirošleskovac Vranje, da će oni dobiti jednu ozbiljnu produkciju u svakom gradu po 4 benda. Zanimljivo je da ćemo ove godine imati jedan segment opere na Nišvilu, to je drugog dana, nastupa najbolji evropski big band Briselski jazz orkestar, poznat po tome što radio muziku za film Artist, i oni su stvari snimili tu muziku za koju je film dobio Oscara, i sa njima u ulozi Porgi nastupit će Marija Joao, čuvena portugalska pevačica, i belgijski pevač David Link. Hoće li biti standardno i ove godine workshopa? Da, za workshop su već počele pripreme i tu je veliko interesovanje mladih muzičara
učenika studenta. Tu smo zaista napravili jedan veliki pomak i bilo bi jako dobro da razmišljamo narednih godina o jednoj jazz akademiji koja bi presekla neku liniju pre Austrije na ovamo, da sakupimo sve te studente iz istočnih zemalja. Partnerstvo komunikacijske mreže Verbalisti i festivala Nišvil pružava mogućnost i muzičke edukacije. Naime, i ove godine organizovan je besplatan workshop za vokal i većinu instrumenta koji se koriste u džazu: klavir, gitara, bas, bubnjevi, limeni i drveni duvački instrumenti. Ukoliko želite da usavršite znanje sviranja na nekom od pomenutih instrumenta, kontaktirajte nas na info@verbalisti.org ili pozovite 011 26 237 26. Mi ćemo se postarati da muzicirate sa najvećim svetskim majstorima. Nišvil je startovao 1995. a od 2006. godine festival se održava u jednom od najlepših, najakustičnijih i najvećih otvorenih amfiteatara u Evropi na letnjoj pozornici unutar Niške tvrđave. U novom prostoru i u letnjem izdanju odmah je postao najposećeniji jazz festival u ovom delu Evrope. Od 2009. godine festival se i dalje odvija unutar tvrđave, ali na većem otvorenom prostoru i na više bina, a publika ga ispunjava do poslednjeg mesta. Karte su u prodaji na svim prodajnim mestima kart servisa i eventima u Srbiji i inostranstvu, a možete ih naručiti i preko interneta na stranici www.tickets.rs i www.eventim.rs. A fanovi naše Facebook stranice mogu doći do besplatnih ulaznica učestvovanjem u Nišvil kvizu. Zato posetite Verbaliste na Facebooku i osvojite ovogodišnju Jazz Republiku u prestonici Juga Srbije od 16. do 19. avgusta. Verbalisti. Moja jezička mreža.